dia do so no omahene kwabena sante wa ha ma mema na chen ma na kwaba na afi yeni enkomotie wu nene adepam season 2 no se de tie bia na ye pa hontoma ene ye presenter ye pa no hontoma no oso no pa enti ma menko man ho sabe anopa me mo ache so ma jo so ye be kwakodi nkomo quickly ye ba afia nkomo pa wo ho Increment de ontimi for mu ni agro ne Increment de oti omo so ye so sorry prekopo omo de pay no omo de pay ato o ko Increment krom omo se wo a wo ko obi an so unkura adanse e chese ampa oba na ono ne nam be ma ne nam no se wo no wa ware na emere mu bibia ye adwuma usi ho se obeye mpena twa na obeye quick bi ana wo yesi e kire o fast wo ti bisi ne eju ko kata wo kapa mesre wa o pese o ko ana woni ko jiwie period na wo ba so aba we 7 years Increment for 7 years ye chiu se o nam kwati kwa so a wo ba tu piga ne ye kwa ba we de se yanka se Increment for nye bini MPP chairman ezemo otoatoa fast annual manema no ye meba ye potru ho asem kran kan wie GPR chief for PRO yero am apom ti say deputy PRO patro apom ti say nyame adom boko na monzo oh nyame adom bibia kama na debia da ti GPR chief pe kan na ke nim say ja ye ti ya serie na ahia afuru baba debia be ti GPR chief na zem wo de there's a libraba ene intiere say mokoye nhyiamu bie ma fa petrol eye ntumu abane ene ya hyen eboa hodo so pese mpegem de kosanete yo me da se o ma hene ma nchia watiefo anapre ni o manga na hyenkafo nyina ma me bie na nisu nchire mu na atiefo nyina enya nhenti afi de o nyina ne se amse na se bia petrol no anase fuel product no epege no mu edikwapo duye no na GPR for your share na akra 10% threshold na ye ne aban ewo san hihye ne se yetum kudu ho pepepe ne ya hyen kafo nso ye betu ya hyen tuade mu no na kire se akra sa gate no enti no na quickly no as say ye bomodin ase ye beye survey na kan se ya hyen kafo nso yetumi e dia hyen tuade ntumu e dia amawo enti se obe ha be na otwe etwam ye sase e sensitization ana ye ma public ni na ehu ni ntia ye pese ye to e asintuade mu enti sabira me no ka say ke e ba ne sa ye wo committee a ye di adwuma ne show mo nsa o kwa abontene na component a ye di eye adwuma no ana ye di run a business no o matimi akoye hihwemu ehunu percentages a aba beti toto so na omo akika bom no mo nso omo be mo presentation anfa ye hu percentage ayen so ye de beti ahintu ade so na no na mse so be no kokko so a no na nso bi ntem se be sha ye de 20% bi e ba bonti e breaking protocol ta protocol na ye break ye ti sa 20% le ba bonti no ye delay sa e free the transport ministry ni ba ya ye present ye letter say che ya na mwaye bia ma enti yankasa yetu anamonde ye 20% ebae no enti ebra ye sha ye sa sensitization enem se epusu empenimfo ma ekoba ne se ye momodin se ye beye ye presentation na quickly na no omatimi a convey a meeting na ye di hu nkobo ebubu hu ne yenso yetimi de ya hyentu ade ntumu e de aba enti me no ka sei dia ye ko akoye sisia ne se ye ko presente ye krata a ekire se ye pese ye to ahintu ade mu na percentage a ye pese e kan se ye di tumu no ye ko presente e de ama minister na ono nso aye ni steady na fe wafre elisiemu na ye nyina no akobenkuru mu ansa fe yetimi e de aba abonten okay so mo ewo hu nyina no okay so ye was Samuel Amu mamini kanda GPR church mekuna. This is what sometimes the case say ya ansa no motum anamo no the then is probably for the first time this time round mo call all over mo ma Ghana for atiase de ntia say ntumu timi ba nhye wo ho ene ntiase aye adwuma na mo wi a mo asa akọ GRTCC asa akọ tenase esi nkonwa perfect e da mase but eye clear say betum meboa yeah no be eye clear say betum but you can say me akọ GRTCC yeah me say mo ni omko hia edi ko wana nya say tie Debbie GRTCC de ni omuni nkomodie bia
Oh, my your mama. No, yen GPRT, yen GRTC kuo. Okay. Then transport ministry no energy GPRT for yesha yesha omase. Intino ye won komodie bia transport ministry but enye GRTC. They say the money transport ministry na be deal direct. Omonso wa hyenka kuo mu. Inti se ba ne sa transport ministry na bi omonso to nsa different GRTC. Na mo manya se ene GRTC esi nku. Okay, so what percentage na mo hwe nim? O sabre ya me ne o kasa die em se yentimi emfa ma bontene sisia efise afi ene ye ya no baba e na ya ye nhwehwe mu yie ni ye bi hu nkomo yie entiro de adaka nyina ne se timamufo enya abotre na ye ne mpanimfo hia ye nyina no kɔ bankrum wia percentage eso se ba bontene no be ba bontene na mu nchiri se bibia di adanse se mo de ntumu ba ana wo kopro no so so awon ka se wo de sapan na ekɔ eti me GPRTU me susu se nka ohamu nchemu ebia miensa enan enum ni e won se we na ode ba we na ministry so ka se ene yesremu mun share halfway ndi esesi ehu de mo de kɔ. Yes, omane em se enunum no ye besre mo ne matiefo dina se for some strange reason bi ntino mu benya no ho abotre kakra e de amayen na ye tu ho anamon na afi wo mrepemu no ye de sa percentage na aba beto abonte ma mon sencho fo masum e de ama matiefo ye sa pe na akọ ye ti se dia akọ bibi o yakọ dada ifo ana yakọ ka bibi a na de kwemu papa ti e be se no de mbusum kakra ma yansa. All right, Samuel amu ameda wasi na mesre mo so se ampa mo akatuantu mu efatamu ehyentu efatamu na mo so mo hwemo ahyen ni ene ahyenkafo ni ehyen ni bi wo hono ma aya na emutina ewrem ana driver ni bi wo so a omo so hyenka no so aya na ahomte na asefo enti mo gisika no na mo siesie mo amu fie so esinto kakra on why GPRTU edamasi edamo enti ehwe ni hwe be da be na sankomo no be wie. Oh, me gidi se fitisab be ye fiada de na me gidi se bibia etimi atoto. Okay. Okay, all right. My name Yura Amwa, Deputy PRO, GPRTU. So also this ankomo we are bringing. Clear. Fatu team na sisi ho na show sapomusu na bo aboso. Say tibia no. Intumu no de say tibia no. Ade a ebeba. Quickly, some of to your double cut and now fair report on online stories of thereby. Daily Graphics say Casipano say encroachment on CSIR lands, developers giving 48 hours to vacate. And Enim Hanum is also president on duty tour to Brussels and Kigali. And students on government scholarship face hardship. Enima punish attackers of journalists. And National Unemployment Insurance Scheme training launched. And which is over Enimama. The anchor say GRA blows over 194,000 Ghana cedi on curtains, TV, and others. And we will deal with you. Hopes Nadoye threatens special prosecutor. Daily Guide, the name Hanum say 433 pilgrims leave for Saudi Arabia and Baumia, my true son, President Kufuor say. The big one say Atuesian dashes to Supreme Court, and the name Hanum say government launches new skills development scheme. Their interest in power and if you're on coin, be the Diabedan, we say Diabedan, no sex on World Cup menu, 7-year jail term for corporates. Kama mauti, opase koyunti. No sex on World Cup menu, 7-year jail term for corporates. If you're on Mwasumra yi. No, me and I'm a chess Mwasumra, Minu Nani etie. Ghanaian soccer fans have been warned that promiscuity will not be countenanced at this year's World Cup in Qatar. Officials have warned that perpetrators face a 7-year jail term if caught due to country strict laws. Traveling soccer fans have been warned that the 5-minute one-night stands and quickies they are used to will not be tolerated and could leave them behind bars. And to the security camera, so how are they going to do it? Prospective travelers have been told that only married couples, male and female,
with valid marriage certificates will be allowed into hotel rooms, apartments, and tents alone. And a FIFA and studio Munshila at was. Untie, Freddie Blay, Untie, sir, near man or Kana in Yaquem. On for Wino, Uncle Kata. Waka, and ye, never, sir. Yes, you did your question, Quasi, Quada, you will be a year. After as on mine. Krobia on a chance with dear. Krobia on a chance with dear. Sometimes come Cassandra said, or one can active a participant in the business. Because there are sometimes doing what I want to say. They say, baby, I tell you for currency. Me, I shall say that I have an uncle who is standard. The new crusading guide could four praises Baumia and the Ghanaian Times. May bag, say, with the Ghanaian Times, no. Didn't tell me, dear Cheney say. Ghana Journalists Association for Yabato Brennan Yerum. Aye, and no moto. And this is for you, no, African. Aye, I'm 2016. DJ election ballot, David Benu picks first. Gayhat Mensah and Albert John 4 pick second, third in presidential ballot. Big one, COVID-19 upsurge alert. Go for jobs. Let's say Oko Jabo. Papa. And Dr. Beku catch at least bear 6 months to be an so top here. Now talking. Go for it. You see, who won't top here. Who's on Shamak. Now you see, crowd on Shamak. I on Bompa on Cremo for them. One share. I see a sack for Nina. Online nyina na ye ka we yetirimu na me kire say yidie katadie enyapa onya careful ukodi achinyi ne achiu kapo mu a eye wa wasem ye so ba ukra certificate e kire afia no kwabena e awafo na mo be fake nso ye be chimu na ho de emra ye adwuma o de ha na mo afa ne ma simple eyi adomonline.com ne owura bo ache ja kwa asem ya me de be ye kase ma amu na aba ha ye se ye nte say yi mfa ne nya hwe. No one is because of our ambition said the Biobema penino. Nadi ye free nenum simple cry. A whole assam and no. Now health research at University for some research near you was a concoction of tomato paste and cola drinks increases blood levels. Into where you read the more quite and one main tea wake and quay bibi and my fast and for floor emerald. And once some cathedral you show and once and some oba a hanumonswa and when more hana fe pity. Peter Okoye ono so kanin sam e wa ha se so free Nigeria wonye mobo o wa dan e wa America de ntia no so kasa eno no be ma wa ni bia yesuso so okum ni kuna ye kire no ye so ono so akowu e wo police custody eno so e ho asem transport fare e ho ensama kwabna ene wo mudi nkomo no ye se ye be increase no na kwabna ka se da be no mo sha I say, we be feared no one. Transport minister, Nicodin Como. And you be feared that no more. And then also at the pump season 2, no busted and didn't the year pahontoma. Yeah, pa at the pump season 2, no a home and toma. And you know, Sabrady, I selection every into war. Now, you be real Ramunia with Sebisa Wamudi and Tia do attack the Cohonomoa. At the promise say kwabna ni jan wan anu apoma de na wi enso me de media ko be 3 months ni am I at the pam excuses one edum light na say enti edum light okay what say ada ni edum light na de change yara so edum light enti ada na atade ne mai at the pam yeah pam at the pam yeah pam but open skills no na open design ni nyina de a at the pam season 2 na ye pa hontoma ye presenter no one betimi a che ye de to ho no mu busa wo hwa e be ye hwan ya hwa e be ye hwan ya Ladies and gentlemen, season 2 at the PAM, your MC on my hini coming. Oh, clearly, Nejumano, now do you see this year? But say a surprise, also, I am here. Ain't me your mind in it. Wow, come over to me. What you mention? What you mention? It's you know. First season no was a COVID-19 yantumi anya be 2 years ti de oye bere mapa okay ta be ma na no so no design opampa na nanti e no ana opampa ana me oya de bere ma ya de enti enne no wo be pam presenter na tade ama no enne ye also the screen is so way
onyama oba beda so enti wo mu gira no so wo pama enie very many very mapa gawe o pam so no wini na say we wo hu na hairstyle no wife o chade bai o dia cha okura nti wo pama ma presenter na se se atare o pam no he kwabna obi adi na dwuma ho na me che say e power bi e ba we obi adi na dwuma ho be ma me nte wonka enti no atade o be se presenter no be se wo pama me ya se na sasa mutimi pam me etimi hye ne ya na yete so TV ese yentade sesan so akatelesi ho enti we obepam we sisi a opam ni sisi akwabena wo de so ha ya ma no one na because presenter wo ba sisi esi yi de kire wo delay show na delay na TV so yentimi emmonyo mo nti eso owie ti ene berima wonye hye so far as wo ye winner e ma de pam ne de obe qualify nti no nti ahwefo papa bi Adom TV nso Adepam season 2 baso nti anya kwabena asante na ye presenter no no atade pink we a enya ne dia ai nti mo ntwen ye da mo asem mo ba Facebook ai mo ba Facebook re nyame hyiram na ato atama me hia wono pepa no kwabena ye ka ye di nkomofa loyalty ho anopa no a na frame say na semi die no kre loyalty kwabena timi ye made ma ne ye me ya so se ade be kire me jane ka no loyalty kakra ho me bonya me mpa say de oye ma ne ye mahi nyina still metimi aye lawyer ya na ho ahi pa nyame anim ni enso uha ne se makogina ne ho enu ase mi bisara se ne watwi nani attitude bi ni ade kano pen kan ba ye say ba loyalty ewi ase bom de enti so ho ma wie no kura na America no enu America na no enu ho se wa busy bi ase bibi nkoye ase basa na me ha ne kasa na de obaye de wanka me ya de ayi doku bi a wo de wan frem na mkoto so na mdi kakra no ano no but then minim se doku na mdi ye na ha no ba me na nyem problem ko na kom dem ti mdi ye no loyalty alright de ti a obi tare obi ho saa enye bia ne sika ana bibi a tisa obi ho ye ne sika but don't take people's loyalty for granted obi di wachi a just say we to be edi no kurama wan chese onim de ko it is a wo fi se nipa no do na odi wachi on kura no e chese onim de o ya why mistake enti kwabna nyame hira pa wonso eyara na usuba no me sre wrade se wo ma me sa ku yokoduro no so ho na mentimi eni na chi saa me ma enya na adwen se bia ya ade ni tia se akukọ emu ntama se we free ho me sa ma pa so me tia me se wo ye ko ensem beba